Gana kuna mzio wa mwathi Johana Ntongaina ugite burabu kuoneka nende siaka goembo butiagirite kinyanini na thirikari ni batire nende kwikita gari ya mpoeko gito chunkoni nkurukina rombete atongire bamiru gwikinya siaka go gutega niate nende kwitana mbere na kwarania na atungeria barutereru kenda gutigira kwina thiri nionto mukenya na kyoto kyokara na kuritangwe kona chonde chendeguru ya Kenya. Nicholas Chabari na kwathira tariria na amani gware kwithirite gwikujirwa nkujanio gatigati iganto bakuma antere echamero na nto bantura aya ashiakago antere echembu indi MCA wa tene wa amwathi itwe Johana Ntongaina bumiritie na kuga onto boboti bagukenia seria ne wetigirie muntu ndo akiritangwe kuntu konde na ngutila gwelewa imbie kuendelea Kenya yetu ara muntu kawaida au akoyukie kibirithi kana mwangi kana beteruriete aithi nyumbe muntu ebiasara kana kinya musie nutecerie guyukua au twetirite nte kona twitite bwende nende wetu so nkuromba number 1 antu betu betho baina thiri nau na kinya antu bachiakago kinya baba ene ntureu antu ibarianira thiri ora bararia na twenda kuibo kwina thiri ogwa gituma antu makire atongoria bakuma kaunti ya Meru kinya boy bakinthie nthe echembu ne kenda bathinambe na kwarania na atongoria bantere ino itukuromba bayukie kanya akaiwezeka navyo baite area bona na leaders banao na ngenda kuiba tereri muno onto mantu ye na ntuko ithato na mwankadhai batombo kinya nao mpaka yathoga ne yakinya uya kinyite ingwete kigwara thina ya urengi na lindazi bareo karanthe ba ntere chionde kwetho kwina thini atikore maikinya ikuga ane thirikari ne thinambe na kurutha chonkoni na bo kumenya ainyangia baba kwithiro bakirutha wenyangia na baba utema ando aina chiokira mwalifu ni mwalifu uwe unaitwa nani uwe unatoka wapi huyo ni mwalifu ni mwalifu na walifu wadogo hawatalipia watu wengi ambao ni wapenda amani. Tukuromba no nto thirikari ne moko wa maraya ira uteminyo kazi thirikari na tukwenda beta bayuki bachunguza na baminyamba bauba iku utebu muntu amba gweta ya kento uninde muntu tena atia weya umbumizo theri na tinimbiyete na ntemwamba nte kuona ukubui na ndatu iche kuyugacia seria njarene muntu mwa bwethio ntu bweta kugwigira antu asara iyo aifai ne kutiku buburu kinyanu thirikari ne ritenguwe yo kenda muntu wendo aina thiri kuma mwathi Gembe North Peter Nicholas Chabari.